Unsaon na lang namuni nga naman ikalisodlo. Unsaon na lang napuni mahal na kayo tanan, palaliton sa merkado, murag dili na maaaptan. Ang gasolina ni saka apil na tanan presyo, bisan gamay nga kita, murag wala na'y biligyud. Kompanya nagsirado, uban na nga taktak, mga trabahante karon nangita og panarbaho nga lisod makitan. Adlaw-adlaw paning kamot, pero kulang gihapon. Bisan unsaon ug tipid, murag di gud mo sakto ang sweldo karon. Ang pangutana pirmi, asa ta padulong? Kung ang kalisod karon murag walay tubagog solusyon. Nagpabili ng paglahom, bisan kapoy na kaayo. Ay kung mohunong ta, unsaon na lang ug manato. Unsaon na lang namuni, tanan na lang mahal. Gasto sa eskwela murag pinagyud kaya sa normal. Tabang asa naman, kinsa may mudungog sa tingog sa pobre nga pirmi na lang malimtan ug mapahilom. Lord, tabang ibig, kami nga walay kusog. Nagangyo langin taong, bisan nga ba'y kaluoy. Dili mi ganahan magreklamo, pero sakit na kaayo. Ang kinabuhi nga pirmi na lang, kulang ug walay kasiguruhan gyud. Ang ginikanan naning kamot para sa anak, bisan walay kaon basta na lang baon ug pang-eskwela nga sapat. Mga bata nagdamo, pero lisod ang dalan. Kung ang gasto sa edukasyon mura, nag-imposible aptan. Ang uban ng utang para lang makalahutay, pero kung bayaran na, asa naman pud kuhaon ng lain. Nagtuyok ang problema, murag walay katapusan. Sa kalibutan nga ang pobre, pirmi na lang magantos sa kahimtang. Asa na ang gobyerno, nganong murag hilom? Sa kasakit sa katawan nga nangita og tapang ug tubag karon. Dili mi kalaban, gusto lang mi paminawon. Kaya nga mong tingog tinod, dili ni drama lang o hinimo-himo. Unsaon na lang namoni, tanan na lang mahal. Gasto sa eskwela murag pinagyud kaya sa normal. Tabang asa naman, kinsa may mudungog sa tingog sa pobre nga pirmi na lang malimtanog
lisod, di mi muhunong sa paglao. Kay kabalomi nga naapay kausaban sa umabot nga panahon. Unsaon na lang namo ni ikaw na bahala, Ginoo. Sa mong kinabuhi, ikaw lang gyud among gisaligan ug gikuptan nga totoo.